ati frika mo ye mpanifo mo nni mo nyansa na mo party ni mo ye kan che mo plain that Jimmy Sabra na mo ye ya eho ye fa ne sen kanda pa hwese na akwala ketua we gina ho no obusa of course munna mo ye Jimmy fo mpanifo mo party ni ma we oni atemo be o munni mo nyansa amfo bu afu enough is enough munni mo nyansa ya ye din wo party no ye twa de because of party ye mu bi ho ba ye di party ye free. All right, so we have mission be the no go artists Eii ASem TV. Must share subscribe to the channel and for you share conversation. Ebusia for Asemaba TikTok NPP TikTok youth on boy for papa on blast the leadership of the NPP. Ebusia for and Eii ASem ketwa Eii ASem ketwa. Me see by election na NPP lose and run ene TikTok. Abusia enye mama yanko na enko tie di omuka abusia fo enye Kofi en munye di ya to aba na di ware eyam people na ko na ayi how come say ware mebo akofi esra nya ha party na ko na nipa ko to aba tia no ware eyi den na mo ba gi atu ade be to mo ho be kan si so say ewura ken kura na amo mahwe na mo de gi mo ho me na yem fe na yem de Kofi won me point na me pese me make no Uye campaign ma obi Kofi. Obi elusu election na ne abri. Say the Japan lusu ya ne abri. It will be go against him na no fit on any vendetta. Kofi say ni pa o mo so mo ka no abontin on any issue no. Ono so am na lusu no. Kofi be president o mo so mpese obe lusu bi. No mo so dey aka say tia u. It's your point na ka say o problem. Instead of them to stop the fooling, Kofi. I'm telling you, say about Omia for no be any worker say no about Omia no vote. They dare not. Nobody was saying that because they knew the party didn't want about Omia. But Yaman kwasia phobi, ya to abawi mu bi mu koka NDC for ho, mu bi mu koka for fanto ho. Amam ko ye NDC bidden. Disibly hu se mu bi ye campaign ama wo mo. Ye nuana mo ya ba ya lusu awie. Kamo ba kwa kamo fa ho brase. Edin na ebuo. Na mo fa mrem na sum jenem na kedu wona ayi Kofi upobi obi fofra me na so ko support na ayi akoba pem na ke ni na obi ya support na yakoya nim ye ko to ba ni wi a this time wo ba wi a na say mistake e course du biem no ya ankoso biem ya sa masa de say ne mo no kasa fit antan no asa aba e na we se ko yi ni biem a mo ba wi a chese we na we mo so na sa chese mo ko yi mo so mo de na mo so mo ba wi Kofi beda party akoso ya ba yokoto wie ye nche bia moti wona mo align Baumia with it mo bodam aba we ye ekoto ye lusu akotia. How does Dr. Baumia come in? It you person now prefer another candidate ati amunye nyansa reasonable thing bia you reasonable things akofi u kan obi wo ha u need atem u kan reasonable thing bi enti ni so ye de Baumia ba bi Kofi mebo a No. Yes. Obitia. No. Yes, Jody. Me pato tie me. Me MPP am support party e dama koma so. Na obi ni Dr. Baumia adwuma wabo ode aboa party wabo party ne Ghana iman ni nyina. The same thing ana Canada Japan, Cabinet Japan ne omo kaka ho nyina. Obi obeyi no ebeto aba se o ma me di anim bia no. Mani ji ho me ma ho odi nyina beta chira me ya campaign. E de amano ma de ko. No bia beto aba bia me maka se bia aboa party a. Wo sori ankwase afo sisi live so. Ika nkwase asem anopa awia enwumre anopa awia enwumre keka nkwase asem. Na de onim de Kofi, de me tell no say MPP bebre agimi pa. Say nipa na nwini a mesa be campaign na nipa na medidi na tem wo ya boa on ko nipa di ma de MPP nim nipa na nwini a mesa be ka no wedidi etu ukura no se Kofi meti ai me wo ba wo me am peke na Japan me pese wo be flash bearer na me betena no menti na ma ase no man Kenya nza ma anye campaign no me didi ye wura ken atem a se wo wini na me ka se wura ken wini aba be campaign se me kwase a na me boa Kofi because also the plan of presidential material oni munyansa onya fit for purpose na afi owini wi afi na wo ba be kase afi de yemfa ne mra afi de fit for purpose people minim de haye Kofi Jody ade ba ko so ya dene ne ya communicators no omo di abro
omunti nana do betena akonwa so wo ye enioma bebre anya ya na kom wo Kofi anya ya kom wo Kofi communicators NPP omumu ye yo ya na me ya the mo abonti on Kofi na mo kan yentimi nkansem a Kofi unim de eti amesoche enya se na me pese ni party me nka bebre ndi na mesoche me free TV ba betena ebe yo social media no. It is because a day now to me come be 3 4 5 Kofi now be hwe okọ abusia patase old patase Kofi tie o ya hosi e dey wo free wo be sena ko mamba pankro no wo free wo bia na wo be ko top eye o na Kofi unika o senka baaye political party MPP for ye hunyansa anka se communicators e be hia moto wudi apragi anke dingiti ayi ni bia ba kwa mo de be mo no ma yo madwuma abo amo ma fi yo mo typens aboso me beba no na communicator bi wa na 2 million the whole month na ko fu do sika afaka okoba bi 3-4 times a day. It's a lot of good communicators. You don't know them because they are not even doing the work anymore. Because at the stupid sense in us, no, they say that it is a sacrificial job. NPP Jimmy Basa. And they say we open up. You see, it's more be communicated them ya. Why nemfa nisika? Emfa car got 3 places, 4 places, 5 places a day. And coca send different party. Ya wa bem. Nani pano opejuma mama no. Mute osenkasa mo de amages na mudi omo no. Mo pe officer ono ne kasa mama ba no. Mo fa omo nse hobi. Omo pe akande ebe mo mako TV ne radio amunya bia. Enye de ombe hu ano. na jodi one kan enesa won kan sa asemu ya That is ebe bie. Communicators ma mo nkasa bie mo. Ye be kan okura wo ma kire mo. Enu nti. Very good. I dey say me nti mi nko TV bie. Unless me means no because enye sakura na safety is very important because for instance if any region now our region for now will communicate na obeko TV aba ko radio aba different places wo free ha wo etore bia wo fi utimi gina busua ho no time obenya ka ebeba be sikigeti ano na next place na wo ko no time aso time apa ho na cars ba ya oxen cars mo de ma mo mprafo mo de me ma mo girls nkete mumu sasa communicators regional for the whole 16 regions no emu send a party buy omunya passport mpo me na me party da mo me person every day no musa communicators no they even omo e party hu document no mo ye adwuma bro so enu elu super power no ko te fesa ama nkofo nye ma yan nkete na mo ko te fesa ne ba omo na say ya UK ni ko ye program ama for identify 3 communicators ebi mo kwadi omo din koye mo de mo girls na mo sa do mo ko shame obi na friend me bo na man ka wo ya ma ye nsimo yidi e kire ne ya mo gazao eliti na mo de na me kan ya nko me ka so no communicators East Legon Hills fear the ma obi a wono anya twuma da I say it's communicators na ya wo mumu di omo di yawo no be free go obe ko next no Kofi na ya hona started dada na ndisi ni na started kasa dada ma edi kwan be ne be faso asolve sa problem we kwan be ne be faso asolve sa problem we mo de Jimmy betra power ma mu be di nkwasi asem mo so na ma fo bo mo say o e bi NPP party wa host no ye wa oli anu Benjamin Mami ka samu ncho Kofi NDC ba power every regional communication member almost all of them all the ministries omo to omo na guo ni na omo ye ida PRO o ye ayi ma kasama forma sa ida your friend say ayi MP no minister no CEO no managing director no omo ye omo aids be brave party na dey omo come omo because they want to still let them communicate on behalf of their party omo na nim nyuma na omo ye no betimi dia ba abonten ye nim confirm omo fefa omo say nyuma nim jobs among jobs e create ye ye to obawie unemployed people are no me NPP pa adwuma Grassroots to 4 ya na mo nim omo nyese nim nim omo 90% no mo ye topless e be sin ne me na me ka kira o ona bu communicators obi bu obi ye to obawie omo de list e kwa mo ko fan do mo kwa mo de omo mpra na ko ye to obawie transition period
Emma yen transition and you lose power, yet power. None of communicators be. Communicators were jobless in this country. Almost all the 16 regions. Almost all of them. All 16 regions. It's a crafting. Me na make it now. Maybe just stipends 200 cities a month. When I did this Africa, but if you go 2-4 places a day. Oh, Benjamin, it's true, but my person we want to solve problem. We want to solve. And these are the people that bring their face. Benjamin, so party no mu no. Aya munya isa ema wo party mu no mu ye. Mo pesa mu no mu dance na maboa wo. Benjamin, Mr. Majodi, because some of okay, you know, party ni mu se oba bia bema mu oba bia ofo so ye yinim di ne ese bwa opeso one ne dance na ma ye yi san kwase mama ya dey atu talk ayeka o ya mama ya dey atu mo wa yire no mo ne ya fani se what mo ko asa to ma ha mu mama me ka asa anka abu afa ku yo jina ko ya ayi o so bi pe o ka kwase asa mo je o di we ya di no mo so wo so be mpa ko de beda je o di so ma ya tie Mr. Majodi na mo party na mo di mo fu na mo kwate na mo de nam enwan ha afa ya bre ko NPP na mo no kwase asa mo party na afa de ya bre so wo be because yes sir we so be communicators no no pe oje o di e di o mo ko mo wa mo man di udi a national ho de wo nru ho da kwase to ayi san ya wata do wusu wo wusu be pa wo be na wo wusu be pa wo wusu be krampai wo be da o jeep na wo da don to jeep ready man you friend do wusu mi na na ye wo Brazilian for city cars aboa ensem bi wo wa ya na kata kata bi bi yin seboni mo hwe wusu be mpa mo hwe ne ho mo de mo hwe wusu be mpa mo hwe wusu ba wo pa ko mo da je o di so me se mi to pa na o send this caption asiasam di ma to de eyi amenya ho mo so ya mo loyal ladies ni na se fo ya mo fo mo ne ya yi loyal ladies fo mo define na mo do ko abrochire asiafo jibi fo mo fu Kafra near we are not coffee abem na ye ko mon prefer young girls omo wonim dum emranti omo wonim na mo ya ko ma mon penafo omo tie wuwo omo timi nsuya de mama ya ate frega mo ye mpanifo mo nim nyansa na mo party ni mo ye kanche mu plane that jimi sabra na mo ye ya eho ya fa ne sen kandapa kwese na akwala ketua we gina ho no ogusa of course munna mu ya jimi fo mpanifo mo ku party ni mama yo oni atemo be o munnim nyansa amfo buafu enough is enough munnim nyansa ya ye din wo party no ye hwade because of party ye mu bi ho ba ye di party ye free ye nkola abrem ye nya pin enso ye do party no na kwasiafo mo ya na ye de ya ho ode di machi ne bi wo ho ma ye taase low kid ye sika eboa ye tro na ye taku bua na mo dza se mo so de a age se enkola die ne kwasiasem mo so de twhwa ni mu o ma se mo bo o mo party ni die no mo nya na mo so de mo twa ho NDC for body ya mo hwe America ko ye onam ho ye a wono sa ko ye okasei akola ye so da ka sa sem we da no aye yi ka fra to ya o sire ye fere se fere mpo ma amene na se fo mo ye adwuma
and so many people from Pama when you want to do. Jimmy for a new party. Yam crash me. One new answer. Yan can't say, must have someone soon chat. No who so be a go collabo in the NPP and this for, or be a home shall call no beer. One to be for not to jail, do you for not to for Poma one as for, and to San Corado, almost be Piam, Seka Crane at time and nay. Mudamon Sabayam Armstrong. I just said you would do all. One new Amudi, I won't hear you. Koko shufua party, but you for winning answer party, young country will play. Namunya kwasi asamono. And the person me kumunya ne mu party mu nya faso mu na nam party mu my party and ye timi hwe yasene. Ade ye no bia ye nya hwe mu so ye nya den. Ayomo masa. Na kwasi afo se ya so party no mu ba ye den. Aya no fo se mu kwasi sika contract na de ba na de party ni ko. Ye no bi da ye wase na ye nya hwe de ye push party no. Nkwasi ade na tu betwa butuntwa. Say a 20 party as a party journey cassia. No one penny for na modi dia mene no masako. Na masako seniema. Ya bramo. Ya bramo no kwasi asem. Ya bramo no kwasi asem. E no akwati afro do game to be almost say NDC na wo power. Utuma NPP ni no kra da ya moa no. Sa asem na to mu tiri mu okuro nim. Me na me ka che mu play nye play mfa. So utuma NPP ni no kra no a. They say if any say na almost no mpunto no mu hia. Mo betina akonya no so mo betina so akwatie kromu gu hokota akwatie akwan atimman mu nyina mo kwohwe mo sori ama mo ti asante region mo se mo nya ayi fa ne say flyover na mo se mo nto aba mo kwohwe atimman mu sana na do akwan ahe ne ye no atimman mu ma aye mo ni mo nyansa de bia mo de mo bedi ne nane de mo nwe da ate mo kwohwe atimman mu me se mo kwohwe sa atimman mu ahe me say afra pagya junction eko chebi kura na ese na nado ye ho na nye ba bia de ye enso ko bai na ko ye that side na ko anya ye aka mo say mu de mo amunya bi ye fa de sen ayi kuma say ayi inner city akwa nyina ye gugu so ayi nyina still mo se bo ehu hwe mo me sin ko sha chimma mu na na mo so ofiri ho na ye yi apart from abomosu na ye school no ho na ogu sa akwa ne free nyina mo ko ye fa de sen na ye yi no eni ba bi nkaka mo ko sha chimma mu akwan Monkoshe akotia hon man kan NDC for every ayi anwea kokko wa kogu ekuro ni mu da aya ye kan sem bi wo hon ma aya na party ni ti ye ya na ye mrintasuo na ya mu bi ho mu nimu nyansa ya fe ye kacha mu mpanimfo no mafu bobo mo nimu sa apemfo mema mo nyanya ni makoshi sem na mu de party ni mu no ye mu ni ma so ma hu nkola de mu wan so ma hu abayo bi oye yi e wo ni me anade a ene wo nkwa yi ka gbo papa kwasia we be ka che jewo di so na no ne ne mama fo kwasia to papa me o ba ji me gira fisem awo ba na ye kuma me aka jewo di we ko fa no wanko o mu ne ho ana ko de ne ho ma wa ka wo krampan we guess ni loyal ladies ni be mo mu nyina mo me ka mo loyal ladies no mo di o mo sitre ati bi no mo bu o mo ho mu di o ma na so ma kogu e fa ne say Tescom mu ba yi Tescom na na mu so le Tescom fo na mu difa na mo se so bu kwa aboche bu anu mo askola se ene manam fi o wie no mama ene o ma di no ye manam fo ba ye ada na mu ye dipa bone for party se bu wi anu mo twam ho ko blemu akufu ado ana akufu ado na ko mo fa mu dia mo ye gwa ana akufu ado wa mo party no mo na ye ma bo position na na esa mo bu constituency ni e fa ne se grassroots for do e de na mo ye Ede na mo ye na esa mo constituency no e mo ye na ede na mo ye ene mo pesa me kunya na mo tribalism mo de te party ni mu ana enye ye fa ne se ana enye asemasi de hu ye NPP party se ye cost dinaye ni ye si dinaye se we de ne kwa ye tra ho mo de se ma de sa wo to ho no na obi abe ka cha o se me kura no mo di pasimasi na ma information se ye discuss come constituency ni nyina mo se mo hu ye mo se mo nte ye Mama bi ma da ne ten God won't be cabin master yakoka mo sibue twese yakoto aba wa akotia na bi no be so platform no mu gina hono abra ye gina kono na mu gina hono na mo ka kwase asem ko jimi fo de na fly said obubu ntasuo ton no sa lady na fly said obubu ntasuo ton no e gina se ba mi akotina aka se kufu ye lawyer we no ne ku o ma boy ni na ka to bi kwa na ka tete na ka to bi tuntun de ntuma ni na ko me se oboa
enya tete omudi kan nifo yeso bia no wa akoma wo tete no otimi nya akoma gina ne na so enya obia no wa akoma te se ye no bia de se ye timi gina ya so ya akoma mu obi wo asem ketu abi timi ma ne nya ye friends heart failure obo a ko bia wi ne aba na ye so de na ye ani accord anu wa se obi a wo wi ne sit aye ko politics ka se di sie ka mu de yo mo de same ukuka ebi wo ase so mo de chin no mo de na wura yi ni NPP yes kwa we nya da na guy di ewu akora kita no kwa